Eye Nensoko TV Oboroso bw'umugusi. Eye Nensoko TV Oboroso bw'umugusi. Mwancho mwegeria neli tuko olie Jumatano tariki 13 mutinyo gatano mwaka yiga wechiri 2025 no mwancho mwegeria egatone gie chinsa 10 kemanyiro kya benenga igotowa swase getaseni kyo kya benegi Nsoko TV kurenda sensemo ya mangana maya sencha yo kunya chuti ya remotu ngati ya ngo kwarigeneria osomoro go bone iga kurenda senchirere eyo bwenge nigonkuru kwa Daniel Omwaga. Amaji yake tonege chinsa 10 mwancho mwegeria nigotoku ya chakabene kurwa se county area ya Nyamira sebono niga marganio yo mwerio yoko mweni mutiotererie giata wibitaseni bike gusi nyagosera lichoni mayaka uyose tumwe ekabwate myaka 50 nebere agendrete asenka yaye imeye kinyero kya Nyakoera imeye ward ya Umunyamatuta ensemo ye bunge ya West Magrango imeye county ya Nyamira busibo kwendi kwa ye elite kulia ichuma eikiye nigobono ya mate amona mashabiki ye TV nechiretio baberkoba abakumunyanya gosira lichoni mayaka asomo kyo yebwo gosemya gwetera ogwaka chisimigo kya asebitaseni abibora limeyense ya Kenya nabo asomo kyo ye asense media ayoboremi karengana no munyakerogo bwa abo tutereria asebunge ya West Magrango Joel Ombui nigobono asabire amashabiki kubwatirana iri ko mwenia nyagosira lichoni mayaka asomo amona masikania manene Joshua Mayaka Oindo yo manyekanete mono una lichoni mayaka. Lichoni mayaka ndi atonyora chitariki 5 na boni gatogendrete ne mipango yaye wikira litukeri ya lero chitariki 13 mutinyo gatano asitogendrete no korosi nyumba yaye kuna community kanisa na mashabiki yonsi korwa ese chinyumba chibotangasaji mipango yaye gere mna lero tokore nyumba yaye litukuri Aramisi tarehe 14 narusiwe enyumba ama nyumba yobokendu ya Nyamira level 5 ama ego saberwa se kanisa yeke Ruteri ya Nyamira tubwatira nemeroberie iga amone family ne kenyorore kanisa ama sabiki yagusiye ngimana nyanguru siko yagusiye kya lichoni okore mirimo yo sabiki asama tukamange tugenda somo chokunga buno iyo naende tubwatie umurubure na korengana turaye kuna korengana tubabekire uboroso bwo mochoko litukuri ichuma ne family ne mirubure family ne kanisa ne kenyoro yensa bina nyanja mama yaka igonde reso ye lichoni mugaka lichoni na murendire myake menge kerata achagete kurwara orwarire ngaki entambe lakini tulenda inenere nke naende ntoka saniti nere ekera kogenda nyasa murende nande tumera nekere kyo mahali nke nabongo mutiga nyumba naenda nakore gasi yane nero kore gasi ya yobusabiki kyara na manyite na matuka manga chagete so boremi lichoni nori arenge number 1 asa o advice y'abantu lichoni nori number 1 atakera lituko saa 11 igari gugwa keresimi usako nga keresimi kuntura na kumburia na kimogenderere tabu Togos kamutu mwancho murani katoga swasengana yo goichania bono asemebere yende nigo yatogekanire kurwa asamoromoko ye nyomba ye chigoroba isano ona isato iyo yangokana asensemo ya Ololua ensemo ye bunge ya Kajiado North na goikimo baro wembere ya abantu yatogekanire goika abantu batatu bono ekero emerobere yo kurubora emebere yende agendrete aseritko olya gatano rero Omokonyi wo inspector enseme yo Duncan Ochieng oyene kiribuna omokia gukurubara omontonde nigo agenderete asegotebekana buna nigo are moyo goika abonoiga. As a team, we have been on the ground since this building came down. We did recover one body on Sunday,
and today we have managed to recover 2 more bodies. So in total we have recovered 3 bodies from the debris. What I would want to tell members of the public is that the exercise is still ongoing, that there are still some more bodies, maybe 1 or 2, and by the end of the day we'll be able to inform you on the progress that we shall have made. Kumekuwa na dalili ya mvua tangu hiyo siku na leo imeweza kutupatia break kidogo, so at least shughuli iendelee, na tuna hope that the remaining body yenye imebaki itaweza kukua imepatikana kwa muda mfupi. Uokoaji bado unaendelea. Na tugutigana yo gwichani mwancho muri atiga tuske mutu asebono ikiombegea Asia Rural Development Organization ADCO nigo bono okiabaganiri abaraibe chinse cherogongo rwa Africa komente budget gochie ase aba sector yoboremi iligo konya abaremi bali bare ase chinse mochi arisabu gwekonya ase nchira yoboremi okwana ase bikaro bya 50 na kianda bye kiombekio haiga imeyo mochi Nairobi muri kyo monene General Manjon Ndegresai nigo ene kirebuna eganga ya benene no kobakonya baremi ko bachisemi ibuna enchira yemo yoko bakonya kunyore chiro ingiya asebi meri byabo. Era of artificial intelligence, both challenges and opportunities are emerging to advance rural development. Among the opportunities, smarter agriculture, improved market connectivity, enhanced advisory services, more efficient delivery of public services, which can bring sustained and substantial benefits if applied responsibly. Agriculture remains central to Kenya's economy and livelihoods, and since 2019, the government has prioritized increasing smallholder incomes, enhancing productivity and value addition, and ensuring food security for all households. Clearly articulated in international development frameworks and in many documents, where the importance of leveraging innovation and accelerating investment in rural areas highly underscored, as development pathways have to remain sustainable and equitable. We unfortunately aberrantly note that last month IMF World Economic Outlook has underlined long-term outlook for 2026-2030 remains the lowest in decades. Mwancho mwegere na bono niga bwate nibe kiama kire gya DAP Kenya kurwase county ya Trans Nzoia hikyo korau na Eugene Wamarwa nigo baene kiribuna babekire emeroberio bene yo guchekuraria yorachi kwimukia ebandera yo kubodi kergo kyobora ibwense gosyo bochoria bone bo mwaka ogocha wechiwe 2025 abarayibe kiama kyo nigo batebire buna ogukina we kiama kyo asorogongorera Western nigo kwa babekire asaga ya kuboria hikergo okyobora ibwense ya Kenya. Sisi tunaomba umoja wetu, especially jamii yetu wa Western, tuungane sisi wote DAP Kenya. Tunakaribisha viongozi wote, hata wale wanapikwa mateke kwa vyama zingine, tunawakaribisha nyumbani. Hiki ndio chama chenu. Tutatembea Kenya mzima tukiwa na nyumba yetu ya DAP. Na kama vile mnajua sasa, upande wa region ya Western na Kenya na kila mahali, chama cha DAP tumeshika chini, tumeshika mashinani, na tuna imani ya kwamba hata sisi tunaenda kutoa ndume ya kwenda kwa debe, kwenda kwa meza kule juu kutafuta upresident wa Kenya. Ama namna gani? Si tuko tayari? Tuko tayari? DAP na tugutigana yo mwancho mwigeria bono niga bakoro batatu babekuru byara na ababisa abanyanyimbo na gukigwa asigeta seniki abanyanyimbo ime ya Kajiado magega yegari babwate yarenge yatugokana nenyama y'ekibunda yue egotebekana babwate baregotiri korengana na ababisa abetugo asensemo iro nigo bakagirwa abo babwatwe nenyama y'ebunda ikagere koba y'ekibunda 200 na itabwatire seni yo konyonia yamega yo gusaganwa na bamenye babwato borobonene na wika egari yabo gusambwa. Sisi tunawahamasisha wananchi wazidi kuwa vigilant so that ya kwamba tusiweze
kuzidi kuwapoteza punda katika vijijini mwetu, na hata wakuwe wakipeana information kwa law enforcement agencies ndio waweze intercept such cases, ndio tusiweze kuwapoteza punda wetu ambao ni wana umuhimu katika jamii yetu na hata haswa jamii ya wafugaji. Sisi kama veterinary department kuwa na license au watu wakuwa na license ya kubeba hiyo nyama, na kwa sheria lazima mtu akibeba nyama akuwe na license ya kubeba hiyo nyama. So imekuwa shida kubwa sana kwa hii area Kimuka, Ewaso, watu wanaiba wanyama license ya kubeba hiyo nyama. Na kwa sheria lazima mtu akibeba nyama akuwe na license ya kubeba hiyo nyama. So na mwancho mweto gusikamutu nigo bono kinaki ukabeire omokonyi wo moraibu ense Geoffrey Gachagua kigandira tarit kwa rero ase kigambero kya milimani aigai muchi Nairobi. Nyagitari oye ugosomo nyagitari yo murwareti ese nyagitari ya Kalene Gikonyo igarure obosaidi bwaye litko lya rero wetara sabo wakili baye nigo bono Gachagua atebune kigambero buna nigo arwente gwakanwa gwikachishiringi Banta kobera bisi ase emetienyi emerong 35 eyo atabeta koba gakoba bisi kiagera ngati maminja erichiko defunct bill where on the 7th of May 2021 the National Assembly approved that bill with 224 members in support and 63 voting against, and in the Senate on the 11th of May 2021, with the bill being passed by 51 members, 11 voting against and 1 abstention. My lords and my lady, my client, the 9th respondent, brought this motion pursuant to Article 145(3) and in historic numbers, first as required by the Constitution to garner 117 signatures. He was able to garner 290 signatures of members of the National Assembly to present this motion. And when the motion was tabled on the 27th of September 2024 and subsequently debated on the 8th of October 2024, as has been submitted by my learned colleague Mr. Gumbo, the motion mwancho murere chabto chideka 11 igore chinsa 10 chiabo no margo babno gokora mangana maya yegeteseni geto kyabene gian soko TV ko nentara kora ngana hitalingi jamona igoto ikara semese ito giko iyere bunaiga e club gya Shabana FC nigabona kyalo gusurwa egore yemo asega sagero ne timu ya Mara Sugar asega story ya mu gasorero imega sero keria akya Awendo Green Stadium egore ya Mara Sugar ninyo nsiwe tede kayege sunte 90+3 chitega time chama chiteka isto choka egosori yechikoera Mara Sugar bereka bako nyonsi Shabana kosiri ya iregore ya masiga na aliesagero ekerabono Shabana ndi para chikuyaliga yago chikoso ni timu ya Bidco United Mosi yeje imeyanse mere ya Kirinyaga ensemo ya Mwea egasero kirikia Wanguru Stadium bosia kosori yabo amane timu ya Bidco United iri kuri mapiri uchakira chinsa 10 ichamaragoba korende ngoko manyenga ebiminano bya Africa Senior Athletics Championship ningo bya chakabene litukira rero imeyense ya Accra Ghana asegasero kirikia University of Ghana Stadium asabagosori ao nabo bugaba munyoki ao bense ya Kenya gose timu Kenya bekeranira ro na litukira rero ese hiti entangani nigoma Kenya Kiprotich Kiprop abereka okora bya sana na kubwa hiti entangani yechimita chimi ya inye asatu mekati second emerongene enaisano naisato nechi microsecond emerongo etano enaibere naisano onaibere gose 48 seconds 77 microseconds na kabwa mutangani asebono bene Kiprotich na chireti giti yoche kumnyoka final yechimita chimi ya nyali tkoria kiona sa mnyokande adiscuss tro yageratu ikrabone na tukwana nigoma Kenya onde Edwin To discuss nigi na lidio kurutali no mwancho mureria nigo gwikirabone igoma Kenya Edwin To aroyo gatatu kabwata chipoint chirwinye chime isano naibere merongo 53 onainya 4784 points wetsika wikabone iga agandrete kurutali ngi neria discuss kolende morogo borero mo Kenya kurogongorwa gusi komo
kwando mwanajeshi Dominic Ondigi kwa soaregeti ase egosorieria ya Hamatro nere nigotoku mweneria maya Dominic Ondigi murakuru rgongo rwabusi oresekana gokeriaga KDF gosaba na jeshi pense ya Kenya asago chikuruta ase egosorieria ya Hamatro nyoranga Dominic Ondigi mwacho mwereria nero watrete record ya banajeshi yokuruta Hamatro ase emichimita chintambe kegima record ya watrete go ase emiaka ngitatu bono ya etre na nero brutete asa tambe kagina imeye egosorieria ya Hamatro imeye rgongo rwa Afrika asichigosoricha banajeshi sikosoricha rero gotoku mweneria Dominic Ondigi obobwi ibugabene asichigosoricha acha Africa Shini Athletic Championship echekia cha ketkero ime ya Accra Ghana timbu atina kiamboria kulinde ngoiko mweria samngana maya morogobone kuliteseni kyao kiabene Gen Soko TV Kelvin Magoi amo na Felistas Kabendi bonsi na obei getemega yemenyonja kunega chibicha amwana mariogi awikira sentire ya batoru Daniel Omwaga na lile tariane morogoba oseseniria